aduga mayam aina akhoi ima lebak Manipur gi damakta aina aigi sincerely thabak tawbado aina mayam angamba thabak tawbado mayam na ju yam satisfied oijabanina sauba oibanina aije tokcharage na khali akhoi gi Manipur gi damakta aina aigi activism aigi world gi damakta aina thabak toija adu ju aina continue tawjarage adugi Manipur gi thabak amda tawjararage adugi tokcharage adugi mayam na warau biganu sauboi biganu aina egi waje aina haike adu do mya egi haninge bawaje si khatangni myam ngarang na han myam naga waral chat payam ai je thi na ngangna bado egi maramda ai loi khanga jane ai loi uye myam ki comments ke kado adu bu ai gasu khanbi de da ai myam hainingai le ai myam haibe ai adu bu le maroi na haida bane I am busy person ne hai tare I follow my own principles I'm a child I stay as a child me am na khangani akhoi gi Manipur ga power me am na ga am pamjaba YouTube channel do hai tare ai gi maram da jo adum thagalai yam viral loi gi hai tare me am na khangani adu to ai na haini je moina na one sided interview khadang nat to bi the two sided both side interview lor madina I am appreciate to bi ga do bane I would have appreciated it I want one missed call with one phone call but pibira maba I am harawa da bane adu bu tawdre dana kasu kai da dai kasu khanbi de adu do me am I give one advice che both side che listen to da bane interview wagera wangang wagera ani mak side che oi logo da bane any issue wagera in range of various of issues adu tawdre bo akhui Manipur je chakhot pangamoy mang ba chat pangamoy adu gi me am adu tawbiyo I do me am adu tawdribu ai gi sate gi ju aina se haije je ai jo to pa su to bangam mar te Manipur gi damuta LICYPRIYA di hare haji baba amona I Manipur ai chalaroi mati ke ka laigre namu thola me adu ga mu tang 8 ta thola ka dane amona ai next month gi ai baba thola ro ai live ta I Manipur amon chalaroi samna nungai te tawije mana nungai tawle jai phone number le public ta leiba ta nim phone ta hai bi be kaisu leitaba akoina thamoisina tawjaba Mayanggi LICYPRIYA gi voice kana gi voice no ba Manipur gi voice na traba international level da launa bele je oza thoba kut thek pada humari den leite Manipur gi damuta LICYPRIYA di hare haji baba amona I Manipur ai chalaroi mati ke ka laigre namu thola me adu ga mu tang 8 ta thola ka dane amona ai next month gi ai baba thola ro ai live ta I Manipur amon chalaroi samna nungai te tawije mana nungai tawle jai phone number le public ta leiba ta nim phone ta hai bi be kaisu leitaba akoina thamoisina tawjaba thabak koi humang mana sajaba building hai tare ai yum oininga oini center piece center oininga oini home oini adu koi gi decision ne ba LICYPRIYA gi decision ne ba adu da mayamna naina video na te ba LICYPRIYA gi income lakse mai Facebook YouTube dagi mali income wala ge udaga zum lakse mayamna nungshibeine video yeng bi bana magi thagi salary chaw pipak adum laksari mai thabak tawjabage adu to magi scholarship ke ka adum phangjari adagi man program sa pa dan nungshibeine me na lising mga pibro ko 10 pi 50 pibro ko yawi foreign sal lani hum pibro ko dum yawi man sali bu kuningi min remuneration na honorarium haidana si mapanda oza sing na ya makhangani wa ma ngang ro di isai ma saudi pesa lising 10 phang mga phang bad baina ina dum pibro ko ngate ni ticket no get am ka phanga te ka pheta ba event gu ma tanga pheta da koina mayangi mateng khar logjabani adu ju sumaina so ba thodang lorga ai family na haija tare ai gi char pina taw khida mayana yamna keta yam pen da yam sauninga leibai type da hatare aujin jaw bajidi ai ga than degi dum enemy oraga labani madi thagam kya da LICYPRIYA je dum magi fatta bu hullaga ai gi fatta hullaga ma je no ba kuki ma hullaga ma paw ma igra ba ngasi ba da mana journalist senior journalist ne haraga ngasi wala kuki ma gi mana maram da target to gra ba suk sa wa sahi ni fasala ba lan ji da mana LICYPRIYA sum ai thum target to je ke no ai hawi ba soi do accept to re emit to re court na ju case में आप disaster करे pending अमा अनी लेडी अदु लेना trial तोरी आई लाल में सजाई फंक्शनी आई सा लाल में जेल ले उरे अदि मान अंगरा हायो तो करी एस LICYPRIYA Facebook से पाना पाए प्राइम से मोदी की Facebook तू कना पाए पाना गदर ने LICYPRIYA Facebook is official Facebook of LICYPRIYA my voice ने Twitter दा LICYPRIYA tweet तो बुदो that is the official statement of LICYPRIYA ने अदु किसका कई क्वेश्चन राइस तो निकाल के government in power वगैरह public figure मागी social media मसाना handle तो दिया दिया है celebrity मागी actor मागी Bollywood मागी Hollywood की Facebook से मां पाई मसाना पाई दिया है लाइव रहा
मान तौर एक्टिविटी डेली अपलोड तौर अखोना फतब अमा अपलोड तौब्रा ngasi बाबदा अदु तौयदि स्क्रीनशॉट तो थाबिरोबा अंदकी तागी अंगांगची युम साबिदु अहान बबु रंगनी कोना नेगेटिवली मी मगी क्रिटिसाइज का तौबा हाय तारे मा पाना फोन स्विच ऑफ तौगरे खोल के थागलिसे कोना आराम तौदि मयान बुथुपिरोबा नंगना छि तौदो लाले ना कुदोम बिथिला तापियोबा मयाम आई हाके जो हापियु लिसिपिया द सुम ताइनबय मोता लिसिपिया ममिंग सुम पकबय मोता नुना नुगाइ छि एंगोंदा नेबा नत्रा आके प्रोडक्शन ना ओजिन साउना नुगाइ ति एंगोंदा नेबा नत्रा नुगाइ तबदो एंगोंदा तौबियोबा दum पीब आगांजे नोना हाथोंनो खोनबदो तौगनोबा कोइ मितें मजा मसें हातनेबा आइजु आइगे सोबदा आई एमिट तौरगा आइजु रिग्रेट तौरगा आइजु सिंपल हम्बल लाइव द दुकान मसाम फम आइजु लैने आई हुरालु नै हुराम बनतेबा आई वन टाइम सोरबदो आई चुमथोंनबा इसाजे मयांगे फबा थब खरा तौरगा जानबिगी मान तौनिंबा अपाम मा निंजबदुदा मतुंग इलगा आइजु मागी निंबा थुंगनबा मणिपुर मियांगी सेवा तौनबा तौगेना तौजैनेबा अदुना याम नुंगाइते सुमाइनगा अखोइदा लान सुम पक्सरनी हाबि मतागु ममांगदा मपाजे हुरांगिबनि मपाजे ताकु तरांगनि गुंदानी हाबि टाइपता सुम हंजन हंजना सही तराइ मतुंगदा सु पुथोपिरपा यो सि मतुंग जम तौखिनि मोय कोइन जाबै मथौजे अदुम आइगी मानदा इबा सि खर खतनी मान तौदिजे ngasi bo kuki man mathona ledi kuki na tawriba mitei myam haliba jiri gi hali myam ibiroba mabu koi shodo na photo do lachage bu thangmai tajage ba adum badi tawdraga angang macha da sum target tawba sidi yamna soyena lowi myamna ju dum adjustment tawyu aina phataba ije dum phatena dum khanbi ju ka su kaide myamna gun aina haije myamna lila sanai habi gera drama sanai habi gera akoi di parents amana ichana biju hundok pa yaba nate aigi responsibility lei father moina ado ngasi boda koina ichabu misguide toba miyang gi paisa lupa ma koina charam ba miyam na phasi to gi to biyo ba ise hat ki jaw nomai ka pa hat ki jaw piyo kanji bung de to gera ai laksa ge ba isana kala mang to bi gera phai ba yare mamang da ai soiba khar lei gera na to aina to mi ba aina paisa due ta gi ba do 2013 14 kana gi damak to ba adu so ai good intention da to bune ba ai program khar silly international program ate manipur da foreigner du gamna pura foreigner manipur history da laigra ba delegate me ama paisa pidana sara festival mem lai go dudi ticket ka khola ga mena mem sponsor to bone sidi voluntary la ko ngata ni conference youth kit program ina imphal da international youth kit program foreigner mem country mem dagi la ga to bi du phata bole ai mi gi program sin le paisa character diu mem satna ai angaw ba awa ba tare jail da bu change ai je pura mat tare mem thabo suminer ba kanguju awa tamina gi ai best ai hona gi ba ai ngamna ba aina KFM tromi to porampata ai hoi banan tham kotna tawena adu dum hanjana mama dum to case ta court ju kaino ina chu lei ba pan dana sum hogi ba khoi ju yasina ba losinna ba kana tawnari ba manung jida sini kasu fata negative intention la tawna banate kote paisa dos mana nangna da bai khara lawthor sin tawnaru bani ko bani kara powerful to ba kamu na khara action tor poi wani amana koi ju hogi ba 10 years back ki wari sing do sum hanjana sum roll back toraga LICYPRIYA gi asoiba thibida phangdrabina mapa gi asoiba sum hanjana point out tong katare sum thillaga toraga angang mi che thin tawbinu leba miano adum diesel lobiu aina fataba aramba ma tor me hade dum kudum thil tapiu ma angang da thabuk subida suiriba aina ngasi lupa la nium tab kusuman gi tokro ma dilip ta leibin habju khange aina adu gi nam ta mo ya na ik to bono mating dum panga lai ni man hai ta mo si mating pangbiu haibada si angang ji na le re haibada in chalaga dum tobi ba ngata ni ma gi thabang khang tha taruk si leptana tha mari manga je hai tare thabuk mayam order loga pibi ga ma suraga ma ju hingjari ni aina monda ma bu sembi ba monda aina ma bu minam ga do nate ai mi mayam mating pangi thagat pati LICYPRIYA chalaga mating pangba khar du khatani thaga lise khoina chala pangu ba sing di kan thagat pante adu miyam na di khange koina chalu kan chensele ibungona egi thawai kan gibni ibungona covid madum mating pangbi gibni mitai pi ta ba khoi khangode adu koi yamna ka tare sum adu RK production gi je koina mana 2022 ai phaba matam da atare mana LICYPRIYA gi marumda kana kanrajit kan torga ai minga torga mana photo ai gi maramda hulang ngang he tare ngang bu da LICYPRIYA gi minor ring gi angang ring gi photo video me ama copyright koi isagi ju oiba photo je koi capture ba ta ju original footage kan da permissions log tana angang gi minor gi photo je ta sinaba media ne ya de parents consent hadi LICYPRIYA na BBC da international media sin ngang photo yo je koi parent consent loi lowing atane ba si professional journalism ne ethical journalism ko ba si
मोना केमता यावदे तौद लिसिपियाना वीडियो दो थेंगनरुदे वासिन नुंगाइते खोतेना माना तौदे लीगल नोटिस तौना ईमेल द कोना थाई थारगा कोई कोर्ट केस होना क्रिमिनल केस होना फाइल तौरगा माय कंटेंट रिमूव तौनो कोई माय नोटिस थाई अदुना आर्किपेक्ट याम नुंगाइतना लेइ मतमनेबा थाइबा नोटिस तो लीगल गिदो डिसेंबर तांग 3 थाई मैम येनिंगसु कॉपी दो अदुम खुदे लेको थाइबा अदु मोय हजिबो लोकथोकते को मा लोकते हाबे टाइपता कोना दि अंगांग दुदी केंता मपा फते हारगसु अंगांग दुदी केम बोलतो बो मम लेतेदना को अंगांग दि फोटो वीडियो सिनाबे आठदो करिगिनो हाबिगी क्वेश्चन दुनी लिसिपिया दि थाना मैत्रोन हाइते मैत्रोन बुथोकतबा ngang अदुदी अमा नोइना मयामना पिंग एदसु उबदुनी हजिदि मैत्रोन फ्रेंडली ngang बा तुम हाइरे अदम मा डिबेट तौजी जर्नलिस्ट में इंटरव्यू लोइदु आइना प्रोम तौब्रो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम सब जो आई याव ब्रो मामा का सब गातनी मामा जो इंग्लिश हिंदी या कना हाइबा जो नते लिसिपिया न मामा न मचा सेनो थारगा लिसिपिया न मामा सेनर गा चली दे मसा की मैच्योरिटी अटेन तौरबा हाइतारे कंट्री निफु याखै चला बंगांगनी जैदा मापा न कुलाई वन सिनै सुम हाइबदि सुम दोदि नै वाइ खु कल्चर हाइगद्रा खातौन होनो समाने को दो लिसिपिया दि हाइनि मणिपुर द थबक तौदगा जो मापान दा मादि नेशनल इंटरनेशनल लेवल तौरबा या हाना जु तौलाई को मणिपुर दि कोना लाक्सबने कोना अदुम मादि अदुम मागी प्लेटफॉर्म अमा वाल अमा लांथोग्रामिना मागी स्टेटस अमा लैजरामिना मागी दि अदुम तौगिनी चखिनी अदुबो मांगजरिसदि माना तौनिंगिबो कंट्रीब्यूशन खरा मा तौदसु याय हाबो ग्रुप्स अदुम थोलकनि दिसपिया नंग केम तौबिदसु याखै मनिपुर न हाबो वाखन चेनबा खरजु अदुम लायंगने अदु ना मीमी की वाखन तारे अदुबो मांगजरिसदि कोई मालेबाक्सिगी ओइगने जे खाली कोने सोगिबा लांगिबा यावगसु मयामना अदुम तापिरो कोई चुमथोकसगे अदुम हाइबिरो हाइतारे आइगे हौगिबदुरि सुम पुथोपिरनु हौगिबदा सुम चही मंगाइ मतुं सुम पुथोकदुरिबा तराइ मतुं अंगांगजिना हें एंग चही यावर मतुं हनुरु सुम पुथोकतिरबा माय पादो दुनिया दानेना अदुदि कोई सन इमालेबाकसे मांगना सिंजन मंगमोय मैम अदेमु